ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Chairman Jong Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ubat Wandan Bok Jerwa hagasni baar ula kerpat ikinongnya kali kamai bakin kam perkat shwa iki kena skul ki bahab ban lei tho examen habaki keu kali hasurok kenang bakin dubla ban poi shaki jakat tho examen hakapor kababiang hagajo kapor ula kerpat ru iki pai ba nong shong kali bakim dei satya ban yakni bat ki kena skul hakapor keu kali kamai hanrei ki dei ban ailat shwa iki kena skul kenang makanam don kano kono kejingkta yaki kena skul hakapor baki ap kali hasurok ban leit sha ki jakat ho examen Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ni wan ban persno hangni mentasni na kata ka jingut jingnam jong ki patba habaki kendo hakani kadhang kali te nagaliang kajongi hi kum kaseng jong Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ni ladap ane sang perkhat Hawidi bakane ka jing dhangkali hangni po sorslo khamtam ki nagalian ki bahayeng bahasam jong kitu ki khna ki ban saya khun nak banta kani ka exam final kamar ka class 12 ko ka class 10 nak banta ta apsal trik ti ki pan jing apsal nam ta ka apsal trik ti ki pan jing mut nangi ki ong ba la kuno pla de ban lei te ngi la sim ye koi garai kum ka joint action hi kalong bangi kentu ya baro pat yang song snong ka bri nyok trap ba kimdei bakin yakni kali baki khna school khamtam ha kane ka samoi baki pen khre nane baki khun nam ta kane ka examen ko jongki bat kini ban aila choi gi khna bakin ki ha ki kali kamai ko jongki bakin poi biang por ha ki jaka lane hak center baki exam kata kadai ke bangi kentu ngi kepat ye kipat ba nang song snong jang bri nyo trap hi prowe bat kumjuru ngi maham bat ngi hukum ya ki nongnya kali ba kimdai ban kentat ban ket i khna skol khamtam ha ke kini kisngi ki ba manta ki ba maki kinang don kam ya kata ba kin ai mensim kelut ma kanong long khamnya ya jimut jum khat jung khna makin khnang makin lak ban thok ba ha kani ke examen ke ba manta usna marjara ko te ngingi kentu bar ngi maham ru yakti driver lada kim ket kin suyang kai haki jaka yang ki jongki lada kilap kinunu kri padba kin shondor ya kitu kali lada kidai ki jongi ne kimdai ki jongi ru naglang ki jongi kolon simbe ki action mo bat mende ngin sim action tang ye ki to ki driver ngin sim action ru ba ki tra kali mo kata kadai ka jing maham ki jongi ya ki baro kinongnya kali nadu ki kaliret hadu ki kali he ki badai hi commercial vehicle but kumjuru na kaliang kajongi keseng ngi kentu ya ka sarkar ba la kumno khnang banlat ya kini kadhang kali kila dei ban penbiang no ya ki boss ha ki school ba pher kuma komorndom kajongi ngala dap submit na ko pos ko pa khnang ba kan solve problem nomor kuma kalong menta iwi khna school ko we kali te hakmakut hi kan ra ai kadhang kali te menta pada ngi kentu sarkar ba dei ban ai demonstration la swa da kini kilisau ki bal su ya pan blok kai teng lalong katu karal mo ka ba su ya ko we den ko we pat kham rakit ik passenger tengi yang demonstrate swa di kini kilisau ha swa bi kan ra ai kini ki electricity bus lada kalong na kaliang ke jongi ru ngai ka ti kaman ti diang ni lada kamlong pat kembangi la de ma di experience kalong bijaya ya bisa pat ba kata ka di ba engkau ka ba pat kalong ba ngi ayat churum seneng habi dei bat kini ki office sarkar ni ba teng ke jingon ra kali jong ki sakri sarkar kalong ba kadi ka fashion ni kadi ka show jong ki hindai ki ladi benbu dah kendon ba nadu karang ka bakno hadu kono ki ladi benong ra kali hapo ki office jong ki lada maki ki ko ban poi biang por ka song how to he jong tu department ba un pan ki boss na ka office boss na ka ki nong tre kam sarkar ban solve traffic jam hindai ki mangi menta ba pun ki private ki shu yang kat chabalap kat chabasham habakut dakli kidik jono jong ki staff ki batre hakta kita benta ndai la yang pagi kali mai ki bau driver ban ap sawanta lani khat benta po kali ki wit na kali yang ki bor jangaan ndai la yang pagi tu ki kali pagi ba ki driver lali war mlap kim wit na kali jangaan te kunta hi na kali jongi yang ba la de ban solve ya kani ki benta da ka ba haman la ki office ki dimnan ki office boss kinwan na ka por kin lait na ka por ndai ka makalong menta ki wan ka domon ki lait ka domon te khadu kentang yawa pat na kali yang jongi ngi ai ka
kit bok ka kit ruang sha ki samla puli ke jongi ki balong ki sok sentiu nak banta ke jongi ki ban long ru kalawai ko pernah nam ta ka ban riu ba ni kit bok ni kit ruang ki ba kinang ile ha ke ni examen ke jongi ba ublei try kan rat don ka ba ki ha ki ni banta knam ma kin la ban thok ha ki ya ki jing pen kre ke jongi ha ka ni ka samai examen ke banta kata ka dei ke bangila simrai khnang ba cái bor khoi ka numlong bangi kin ka sangi nginam pan paw kata ka jing song likti ke jongi te kumbang ilama hi manta ye ni jing don ling ni thang kali te ngir iwan manta ban a ya kata ka jing mo mangi ke jing maham na ka manta ki nongnya kali bar ka jing kentu na manta ki pa ki dei ban ai la choi ki khna school ki kham tam me ki tu balai ban a ye lan ban tho ye ki explain ke jongi ha ki sinta school pe habi dei bar ka kini ki electric vehicles na ka liang ka jongi ka sang ngi la yo ya kawai ka city ka ba ya road tax namdan kata kalong ba la da kontosendu do governor of negria ba kanamdan kono ka road tax kata ka de ka de ma kinang le ban demonstrate mentang ni la da pat ba ru mentau kwa ban thiet di kali kalong ba ka de demonstrate la da kalong te ka kalong ka e jingjok ban kanang man lat ban ra ya ka jabo kum ka pollution kantang pollution mentali kala jur kala kemun suang no wada ka haw menta kala stang ti kumta khnang ba nginyo biang sa hisin ya kamet ka phat ka basat baklan kum hakipor bandar ngiru ngi penslur hi lada ka kanik demonstration jong nakaliang sarkar banwan ra ya kanik electricity vehicle kanlong ka ba siso ni Kasi Disabilities Association kalong ba kidim tembiang ki ID namar banakliang ka jongi ru kum kaseng hi nakapor sakpor ngi suong ba kimbit makin simbay kali yaki no kata ka de ka jingmana na kala jungi namar ba makiru kimwan hi bansong kali man lai khilip ma kiwan chis tang khat bano ta ka por ba kila jinjar plat tang hi ta hi kalong banak lang jungi pasang hi ni kentu ba kimbit hi ban simbay kali la da kila pan ye ka ide la da kidan pa kita bas ki ba pen khan pa ye kita ki banta na kala jungi ki passenger ki badan lang po kali kin so ha ban note down tu nomor plate kali min sada pa ye banta jingi sha ngi mat yang ni experience pa mata na do mas khang hi ka kharmotor nanti tu them kharmotor kalong ba tentang kikali kila supaya naju haju hajing sisa katu gede melong one way be mo tentang kum kalong manta par kalong ba ai plau man ye gitu te kamera hiru ye blok khantam ka traffic jam ni ka kham create ba nang ni na po anjali mo khantam nang ni na po anjali petrol pump nang tu le nam balai ke kada ba ka create ba hang tu kalong watang CCTV kamera hang tu kamda ni kade ka slam jongno amte balai ke kada ba kimpu watang CCTV kamera hang tu ndai pipet pat haman ki traffic point kita bagi CCTV kamera lagi tahang tu pada kamdon bukan kata tenak yang jemi kaseng hiru ni kentu juru ya ke sokar ba khamtam ya kini ki pulit ki ba kwa ban ya chakmat agini ni benta kumbang i USP jong ki is khasils mo ba nang tengah ila persang karena ka dia kundu kan solve ya ka traffic jam henry ka ba khongsan le kolong phiko kan solve khat se ingi ka session ka ba ngi le ngi lama dak ki bobon bun snan haba hak pok surat hak bokut kolong ba manta pi haras ye kinong yak kali pi haras yu pat ba pi aida ko blok ndai ka bokut pada David Kharmoto temta ka masong nok sokar nak long ba la de chef ye ki tende ke kan yu pan nak manta ki Kharmoto makin buang nang tu bat pendan kami tu memernam ke jungi ke bengi sambil harus nama jakasan mo ka bangin ban sna no ya ngila airu ban sna ka yak tak project ban sna no ka parking lot kom shopping mall complex nak menta bikin yo yang di commercial vehicles mo kata ka dei ka jing thok zumi hapo mo no mat hazu ko por paderu ngasipin kan mawe yang sokar namar ba man la ka por teng lalong penikai mengi sokar ka jing sa ka sokar ka di ban snai polisi mo ndai di mangi pan mangi hap aji mo te sokar ngim so ye kata mo te ka sokar zumi ka bamdon ni kita polisi ki bamdon ni kita ki berkhot ku mafi kini ki assembly hajing sa ban ya thawan ni jet ki ban thawan ni jet ki ban ong makin snai ki ni polisi ban lat ban wanra ya ki ya ki jing nam ta Ndreu jungi ya kran man ni tai dor kilo ya kran man tai nyut ha pokot kai gi jungut asam di pen po dor da kalong ne ti di ting ta hi nak lang jungi menta sngi ni wan hang ni kalong ba kade nak kade jingut jingnam jing pat ba ha ba ki ma ikni ke hang kali men hak ni ki tayo ki bla da bat hadu kat menne ka sngi ru kalong kumta nak lang jungi ka seng namar ba karkum ka central motor vehicle akro kala batai sai ba ka local taxi ka de ka hire system kam de ka sharing system te ngiru ngimla akhirnya ban ong bangin sim action habi de kota namar kalong
bangi hi ngila pen khanya kini kendon an dak bangi kit yak sharing system hende ka sharing system hi kadai ka bangi kadai dak mutual understanding hatang jungi ba ba langin sim action pat yak itu kali ka chong ba appreciate ko mong mapi kidon la ka hop kat ya kini ka examination issue te manta tangi kentu bet tang itu kenta kim dei ban appreciate khamta me khna school ngi kira persabe khamta me khna school with a school uniform le ngi mana mat ngi maham kim dei ban ap ya kata kim kit kan masih trip pen poy ki se jaka ba exam boleh lada ki khna ki jongi ki pas ma ke jing sarong kadai om tang ya ki yang iki namanya kali ndek sarong ke jing sarong ya ke ben riu hi boy ko da ni ben na kaliang ga jongi hi kong pasang na kaliang ga government of Meghalaya kalah banle na kam ta private mo ndre bor kta i commercial vehicle namar ki commercial vehicle hi ki ha namar hadu kan manta ngilaya na persang ban ko mu isokar banyat odi ben haki islam ki plalet ngila ko mu isokar bangin syong bangin set i kali haki por khot lockdown hende ki khamdan pa jingma na ka daw ngile kendu banyakran na ko por ki ong ba hampo Meghalaya jungi ngim padan at na ka jong temanta ki ko ban penyat pat od ni ben kasong ka start jong sokar ba kum ba kila de persang so sipor man ayo di ben yo commercial vehicle ka block one kunju hende la ayo di ben pada yo private vehicles with strictly issue ya katu ka pass ka surok ka kulu te kon ta mak private kibun bam siu kisiu khajna tang sisin manu ya ta kimdei bong masiu ki commercial vehicle man losna lani man ka saubna kisiu ki khajna mun sono ba kali ml jeron le ka jingbun ka jongki kalong ba hadu kan manta te nakaliang jongi ru ngim tip sai ta kan ki bong ra kali po office kidi belong nadu karang ba kanu hadu karang ba kanu ndegi peka tang ML05 to government of Meghalaya dem dei ka hende ka bakut 05 kadai nam top public purpose kon anta te dei mata ka kolong ba la sistem implement ya kanu no ka da puli ba sisian ba phim patla ba phin yada na ka banta kinong siu khajna ngi mantang hapani ka bor ba dapat khat chawar sin lada phile pa nam ta private na thai kam dar jinge marki private kilong no ubui brio hakoi kali hakabakut manu safar kiti pat ba penan kampanye kali kamai ba let mawan manu nagaliang jungi ka JC hi ngila dap ai ke jintho mo sa government kala dap accept biro ya kata ba mensua ki penmi ko order ka dei bin po delay te hangni po Meghalaya state jungi ka dei tang senrong sudah ka bamdan iye ka bos penan kambe kata kalong transport long kesulong tang senrong kan bamdan iye pa te ngila persang banyak dan te menta pada ngila yo ya kata jingjok da kapa kimla banong ki kali barem ki bla don lupa ya katu ka 3 state ba maswa kinya be 3 state hende kini ki newly registration pada kinya no all India dalili rung inem itu namar ba kidei tang ka kanhon jong kinong nya kali mo kidei tang kanhon jong kinong nya kali te kumunsyong no ngi tingim dam jing tho yaki bar ka jingmi ka jong kiru ka debit thik tang nang banta kata ka by sticker kadi kami betik tak stiker be issue kulit nagaliang jungi khang ya ketuk stickers nagada ba penlong an ya ka vaccination certificate kata kadai ka ba ngingi khang ka ba ar pa kolong ba ki collect sispa sanphau nagaliang USP collect sispa sanphau without receipt ya ketuk stickers nalor bala de penbiang lut ya ki documents baro tengi pedang iong ba hauna Januari hi haka ngili banyak kendu namar ba kadai kejing penting kok tempan nagaliang ki armut ki hedo jongka jala Meghalaya kata kolong ba nagaliang perstultan sang berkondat sang ma wong ba lada ka kiu ka kis nam tak ni khat web kolong ba ngin la ban ai lockdown wiang haki banai ki banwan tengi pedang yang bangil amat arsin ni syam jing bangin ai kejing rap iki nongnya kali kejungi tengi li keren mutual understanding no bat ka police department ling ba bayan swear bolong di DSP traffic ngiang ba kalong nomlong ba ngilum nong no sanpo tangka sisnem na kitrai kali uang ba kata mla tenrei lada manging ili kerpar ki yang ba mlong tenrei lada lum bean pat na kaliang upayan swear kalong tekini kisang badek bami mentaru kidai kisang ki ba lam nong no kajong no langsung thui hing tam dan kami banda pensai bang namar ba ngiru kita ngim itu bat had kala donru ka ba ka benta kaba kipenon kam daki buar jangka ya kini kikin hon bat hado kam tahi ngam jing itu bar ke ka persuthu bakla man tawa di kitrai mo kumakran jenas ke tri jangka tu ka seng ginang nya kali tu sunjuk yura kemenang cumi mana kene mo kan bika seng jong kilang yong kan to
Kalong ba ki yang nasi spa arpau tengka kikit haka si trip up down aspa sau pau tem ta kitrai kali yang ikila kali balik pak kiwan rabai kamai tang san spa aksis ni kebobon kamu kila yo aktif driver kajinge mentah long haka soha kadai ke jongki haka sosi kadai ke jongki trai kila bon kitrai kali lawan ud ini kata nama lakan pina du mestep nyobuji haduk khandai biji demi kinya kali tekan trip lada aspa sau pau tengka aksis trip up down dem dei ta te kata kadai ki berkhot kaba nakliang ai bakan pensai nak tuka seng langyong jongki dan ka seng jongno kimat pensai ndai nakliang jongi ke JC hi ngila di pensai ba ngimdon jing itu ba ngimla hiruban pedang iki mo nama kitu gidi langyong di bamut ban pharya ya ke jing itu li ke jongi kum ki asion pa kabri nyo trap hi bro